Ova tema kako Hrvatsku vole stranci, Interpol ih podržao, čak i Interpol ih podržava, Interpol malo radi za Kinezije, Rusije. Stvari, Rusi su prvi što su izumili Interpol, ako niste znali, Interpol je izumljen u Rusiji kao savezna policija ruskih republika i ruskih saveznih partnera. Kao drugo, djelatnici Interpola radi za Rusije, Kinezije, Evropljane, Italijane, Hrvate, Austrijance, Srbije, Belgijance, Francuze, Šveđane, Fince, Luksemburg, sve svakog. A kaže se kako čak i vrag sere na veću rpu. Znači još vas nisu dosta ulovio, znači čekaju ga će vas biti još više. Nego možete misliti kako hrvatska vlast može sve podatke o svim poduzetnicima i hrvatskim bogatašima taksirat u Evropu, pa šta bude, bude i sve lijepo potpišu, optuže sve svakog i šta bude, bude, jer ga ne može drugčije. Isto bi mogli u FBI poslat podatke o svih hrvatskih bogataši, njihovi partneri i kolege i ministri i generali, poslat u FBI u Ameriku i šta bude, bude, jer ga ne može drugčije. Nego neki put u životu treba biti jednostavan, jer ako niste jednostavni, ništa dobro od ničega